Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gutangaza ko igiye gukurikirana mu bucamanza Joseph Kabila wahoze ari perezida ashinjwa rero ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru ku gihugu mu ntambara Kinshasa ihanganyemo n'umutwe wa M23. Ibi bibaye nyuma y'umunsi bitangajwe ko rero Kabila yasubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo anyuze mu burasirazuba mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23. Minisitiri kandi w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Constantin Mutsamba yavuze ko rero yategetse umugenzuzi mukuru w'ingabo za FARDC ndetse n'umushinjacyaha mukuru wo mu rukiko rusesa imanza gutangiza icyo gikorwa. Ishyaka kandi rya Kabila naryo rikaba ryamaze guhagarikwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo kandi Minisitiri Mutsamba yashinje Kabila kugira uruhare rutaziguye rero mu bushotoranyi bukorwa n'u Rwanda runyuze rero mu mutwe w'iterabwoba wa AFC M23. Ntacyo Kabila kandi yari yatangaza ku mugaragaro ku makuru yo gusubira mu gihugu cyangwa kuri ibashinjwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro kandi ku murongo wa telefone n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka rero yumvikanishije ko Kabila yageze igoma ariko agira ati simbona ikibazo na kimwe cyaba gihari kukuba uyu mugabo yaba ari igoma. Amakuru kandi yo gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa Joseph Kabila yatangajwe bwa mbere na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI kuwa gatanu nijoro isubiramo amagambo y'abantu bagera kuri babiri bari hafi ya M23 ndetse nayo umuntu uri hafi ya Joseph Kabila. RFI kandi isubiramo amagambo y'abo bantu yatangaje ko Kabila yanyuze i Kigali akabona rero kugera aho mu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Ntacyo rero leta y'igihugu cy'u Rwanda igeze nayo itangaza kubirebana n'aya amakuru. Kinshasa kandi Loni ndetse n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bashinja rero igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyakomeje guhakana ibirebana n'aya makuru kikavuga ko rero ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari cy'abanyekongo bwabo biganjemo abatutsi baharanira uburenganzira bwabo. Kinshasa kandi yananiwe gukemura. Minisitiri kandi Mutsamba yanavuze ko hasabwe ko imitungo yimukanwa n'imitungo itimukanwa ya Joseph Kabila ifatirwa ndetse hafashwe n'ingamba kandi zo kugabanya ingendo z'abakorana nawe bose muri iki gikorwa cy'ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi ikindi kandi minisitiri avuga ko nibisobanutse uburyo Kinshasa rero iteganya gukurikirana Kabila mu bucamanza mu gihe kandi avugwa kuba mu gihe rero cyangwa se avugwa kuba mu gice cy'igihugu itagenzura. Muri indi tangazo kandi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Shaban Loko Abiyango rero yavuze ko ibikorwa by'ishyaka rya PPRD rya Kabila bihagaritswe mu gihugu hose kubera uruhare rero uyu mukuru warwo ashinja kugira mu ntambara. Ntacyo rero iri shyaka ryari ryatangaza ku mugaragaro. Kabila kandi imyaka 53 y'amavuko usanzwe ari umusenateri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yategetse iki gihugu imyaka 18 kuva muri 2001 nyuma y'icwa kandi irya Laurent Desire Kabila. Ubwo rero watangiraga muri 2012 umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Joseph Kabila watangiye kandi ugizwe ahanini n'abahoze ari abarwanyi b'ubundi mutwe wa CNDP. Ikindi kandi wa General Laurent Nkunda washinjwaga gufashwa mu gihugu cy'u Rwanda ibyo u Rwanda rwaje guhakana. Intambara kandi hagati ya FARDC ndetse na M23 yongeye kubura kuva mu mpera y'umwaka wa 2021 mu buryo kandi buzwi. Kabila aheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuboza 2023 ubwo yahavaga rero mbere y'amatora. Umuvugizi we kandi witwa Barbara Nzimbi yatangaje kenshi ko Kabila yavuye mu gihugu ku mpamvu za masomo muri kaminuza ya Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Ibikorwa byo hanze kandi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakomeje gutera inkeke ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kugeza ashinje Joseph Kabila rero ko ari we uri inyuma y'inyeshyamba za M23 na Corneille Nangaa ugeze kuba umuntu hafi cyane wa Kabila. Ku itariki kandi ya 8 Mata RFI ikinyamakuru Jeune Afrique byari byatangaje ko Kabila agiye gusubira mu gihugu cye bidatinze anyuze mu gice cy'Iburasirazuba. Bivuga ko rero yabyajemo cyangwa se bivuga ko yabyemeje rero mu buryo bw'inyandiko. RFI ndetse na Jeune Afrique byari byasubiyemo inyandiko bivuga ko rero agiye gutaha kuko igihugu cyifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu kugira ngo afashe gushaka ibisubizo. Kabila kandi yaherukaga kugaruka mu itangazamakuru muri Gashyantare uyu mwaka ubwo yavugaga ko igihugu cye rero kiri hafi guturika kubera intambara y'imbere. Hari nyuma kandi imyaka 3 acecetse. Muri Gashyantare kandi uyu mwaka Tshisekedi yavuze ko Kabila ari we muntu nyawe uri inyuma y'ibi byose, amushinja gufasha umutwe wa M23. Mu kumusubiza kandi muri Werurwe Kabila yabwiye abanyamakuru muri Afrika y'Epfo ko iyo aza kuba rero inyuma ya M23 ibintu byari kuba rero bitandukanye cyane nuko bimeze uyu umunsi. Mu kiganiro kandi n'abanyamakuru kuwa kane Masad Boulos umujyanama mukuru wa perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe rero yagarutse ku birebana n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko inzira ihari rero ari uburyo bwo kurebera hamwe uburyo ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyashakirwa igisubizo. Ni mu gihe kandi minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma
guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya nawe yatamaze gutangaza ko rero ataramenya neza niba Joseph Kabila ari Goma, ariko bibaye ari byo yaba ari umugambanyi nkuko yabigarutseho. Ni mu gihe kandi aba hafi ya Kabila batangaje ko ateganya kugeza ijambo ku baturage mu biherero byabo bagamije gushyira umucyo ku bimaze iminsi bimuvugwaho. Patrick Muyaya kandi ubwo yavuganaga n'abanyamakuru i Lubumbashi ku itariki ya 19 Mata 2025 yavuze ko nubwo atazi neza niba Kabila yarasubiye mu gihugu, ariko bibaye byaba ari igihamya ko akorana na AFC M23. Agira ati ntawe nabonye ariko nabyumvise, nabonye inkuru zanditse. Ubwo rero dutegereje kwirebera, dutegereje kandi kumva, kuko ntabwo rero ari ngombwa gukekeranya, gusa ni ngombwa kwibutsa ndetse no kwibuka ko perezida yabivuzeho mu minsi ishize ko rero uwo yasimbuye akorana na M23. Muyaya kandi yavuze ko mu gihe Perezida Joseph Kabila rero yari ku butegetsi yarwanye intambara na M23, bityo ngo rero agomba kwibaza niba ibikorwa bye rero bitanyuranya n'ibya Laurent Desire Kabila rero warahiye kutazagambanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi yagize ati twese dukurikiza abaharwaniye ubusugire n'ubumwe bw'igihugu. Abo rero barimo Laurent Desire Kabila warahiriye rero kutazigera agambanira Kongo. Ni ngombwa kureba ko rero mu byo dukora tudatatira indahiro ya Laurent Desire Kabila rero iyo kutaba abagambanyi. Uyu munsi si ngombwa ngo mbyibutse cyangwa se si ngombwa ngo byibutse, twese turi cyangwa se twese tuzi umwanzi, tuzi rero ababafasha. Ni mugomba kwibagirwa ko Perezida Kabila ubwo rero yarwanyije M23 yabaye kandi umugaba w'ikirenga wa FARDC, kandi icyo gihe hari abasirikare bakuru bapfuye, kandi igihe cyose babaga rero cyangwa se igihe cyose baba bibera igoma, nkuko uyu mugabo yakomeje kugenda abigaruka. Muyaya kandi yavuze ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze imyaka 30 abakuru b'ibihugu basimburana bahura nazo, ariko rero zikwiye guhagarara. Intambara ya M23 yo muri 2013 rero yatewe nuko amasezerano leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaragiranye n'abarwanyi ba CNDP muri 2009. Ikindi kandi uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abatutsi baba rero mu burasirazuba bw'igihugu, igihe kandi usaba ko bene wabo bahunze kubera kwicwa bacyurwa kandi bagahabwa uburenganzira bwo kuba mu byabo rero uba atekanye. Gusa kandi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bwagiye busimburana bwose bwagiye bubajujubya, by'umwihariko rero bwa Kisekedi bwo rero bibita abanyamahanga. Kabila kandi aherutse kubwira itangazamakuru ko ikibazo cy'intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakajije umurego. Ikibazo gikomeye kandi ari Kisekedi, kandi ari nawe ufite urufunguzo rwo gukemura ibyo bibazo byose, nk'uko Joseph Kabila rero yakomeje kugenda abigarukaho. Ni byinshi bitandukanye rero bikomeje kugenda bigarukaho, cyane cyane ku birebana na Joseph Kabila. Amakuru akavuga ko uyu mugabo kugeza kuri ubu ngubu ari mu mujyi wa Goma, ndetse anategerejwe kuba yageza ijambo ku batuye uyu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa benshi rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku ruhande rw'ubutegetsi rero bagaragaza ko ibyo uyu mugabo yakoze rero bisa n'ubu ugambanyi, cyane cyane ku birebana no kuba rero yaba ari kwiyunga cyangwa se ari gukorana n'umutwe wa M23. Uyu mugabo rero ku ruhande rw'umuvugizi wa leta ya Kongo akanaba na minisitiri w'itangazamakuru agaragaza ko rero byinshi bitandukanye birimo mu byo yagiye agaruka avuga ati umwanzi turamuzi ndetse n'abamushyigikira turabazi. Rero kuba Kabila yatatira igihango cyashyizweho rero cyangwa se igihango si yasize witwa Laurent Desire Kabila rero kirimo ibirebana no kuba badakwiye kugambanira igihugu, rero ngo uyu mugabo yaba yaragitatiriye nk'uko uyu mugabo Patrick Muyaya yakomeje kugenda abigaruka. Kabila rero akaba ategerejwe kuba yageza ijambo ku baturage b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agatanga umucyo ku birimo biramuvugwaho. Mwibutse ko amakuru avuga ko uyu mugabo ageze Goma kuwa 18 Mata 2025 anyuze i Kigali nyuma y'igihe yari amaze atagaragara mu bikorwa bya politike. Ni mu gihe kandi hari andi makuru avuga ko hari abandi banyapolitike baba rero bashaka kwiyunga kuri M23 rero barimo Moise Katumbi, nawe akaba ari umwe mu banyapolitike bahunze ubutegetsi bwa Kisekedi rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bavuga rikijyana, umwe mu bagabo bafite amafaranga kandi bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo bombi rero namwe mu bagabo bafite abaturage benshi cyane babashyigikiye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero icyo bashobora gukora cyari cyo cyose gishobora kuba cyateza umutekano rero navuga muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa rero ishyaka rye rikaba
byamaze guhagarikwa ndetse kugeza kuri ubu ngubu imitungo ye ikaba igiye gufatirwa, yaba rero imitungo yimukanwa ndetse n'itimukanwa. Ikindi icyo ari cyo cyose rero bakaba bagiye kugenzurwa ingendo za bamwe rero mu bari hafi ye mu buryo rero bukurikije amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bamaze kugenda babigaragaza. Reka mbashimire rero ni byinshi bitandukanye, tugereze ibyo nyir'ubwite azitangariza, turakomeza kubashyigikira. Ikindi kandi dukomeze kubana namwe mu makuru yacu ya buri munsi tugutegura. Jya munsi iyo video yawe kuri subscribe cyangwa se sabone ujye uwa mbere mu kubona inkuru 5 kuri 5 umunsi mwiza.